Kopi sanangan dong kasabon gumana ti insanan. Puji Tuhan tu kanu takadid kapagyampay kasabon na bay no. Kana umisisa ta kapod iswang samayang. Inaringan iswang kerjaan sorga kung sikaw da timpu diti kalumis dat man kagudahay anu iswang kapagyampayan iti nuno na pay away andahay nga tarimo andahay miyampay ginaw pay ngukab pansuang ni kadaw ti piramutan dat internet to kasabon na bay no. Tinasambayang dahi isang ran Tuhan Yesus. Amen. Bah, paingkuran na tabar. Dat alalaid na anak piruba. Di tadaw kanihab nga ay sa umati apiramutan dat latirik kahitim ay sa nagipiramutan dat internet. Gumu tamo da kaboling kahangan iti latirik dati timpuden do. Hingga na po nga kita kudhar na po kantob hara ay sa latirik sambayang di nga na di makianud asano nga lain. Big guli-guli makianud asano nga lain nga rumah man nagid paingkuran po piramutan nga tarimon ta kana po ya di kani ka humarapit ti nga ya ti ta kana ti bo haroy hilansanon dati kumakinarahingan nga nuno na pamahit ating babahan dati wayaan ta kana po bah ato ko pakatilambus sa iswang kapelajaran ko sa Bonabay no nga haro isa o kapailan ko karay tidit lawatan dusun ministry. Kaki kita na ino pa nga harakan to parubahan da tagayo muntokit lawatan da mga irikot to gereja. Kuno po sila pa din bulan 8 pa nga gereja Tambulion. Bulan 9 gereja Panaytan. Gereja Panaytanom, gereja Rangalaw, Kutabulod. Irihi nakasurat ko piyo. Po nakasurat na isway nga ay supatarik bulan nagi. Nga ay kemungkinan na harap perubahan di jadwalom ilaan to ko na bulan 8 ng pengkurala. Babay no napatihom tulo na panambarasan dati nga ipaguluanon. Sakira na pod mo'y tako rikot ta it nunununo urusan nga isay paguluanon. Inapay ilan dati inapay paguluanon nga it haratanak tokoro nukad di haratanak tokoro tanak tokoro ay oritan init tina demonen tianom warga emas imololohing ako na po kayo rin nga orang kelainan upaya orang kurang upaya nga iharatanak tokoro nga apa tu ti paguluanon mo. Saya kira na po di pikandai-kandai tanak kot akoro po atau ragang po atau ikapanaw no kondorong patu tiga paguluanon mo. Okay. Suway kairi haron lagi oritan datid it miagal ka itit mamadara maraha isay da kauhit pendarma tetap. Pero nalinay da ko mamadara mahara ko reko ta apat na hupod. Ingapat na hupod. Nuno na kalabihan. Tatap na pirid rumah sakit lah. Nga haray karay tet may sakay kapal tarabang pirih ka tapot kagya pirih-iri. Bulikan tadadman ruhangay kaguhi kalabihan di bohi. Saya da kauhit harakuasad id dong kesehatan may da ko onwek kelebihan kagu tu gumu natit pos-pos
kekurangan darah, hospital kekurangan darah. Isaina kailad sayradman ruhangait nunuhot kelebihan di mamadara maham nu maik dage pandermah ke. Pirih damay balid di lakaday kan pam tatapnod humuyo ahuyod patulun dat ahuyod patulun may pamadara maraha. Sakirana pod pandarma darah free minyak masak. To aduyan ako ahuyod patulun na may pamadara mah. Oke. Nunuhi pagulunan. Arayan ako kabandatin iswanggat kitab Lukas. Mutut na la YouTube ay. Pututan ko pala YouTube am sumuang kau kagu ke. Ay, kundi aki.